Gajing lekai ICC Cricket World Cup arhajar arpeulai hapengi arteli ken hun ke badon haga kerdan ke beningkong bat baar. Kata ke New Zealand ke badon haga kerdan ke beningkong, Persia ke India ke badon haga kerdan ke baar. Haba pai syang gajing lekai jong kini ki arteli ken hun ke India kala job ya ke tos bat kala ailat ya ke New Zealand bantin nengkong. Haga palitit jong ke New Zealand kirang tit jong ke New Zealand kilala ban kamai hadu arspa nyau peulai runs bat habaro ki wicket na kisan peu over. Haga bau Darren Mitchell ulala ban kamai ya ka spa runs, haga bau ulala ban kamai hadu shispa live peu runs, haga ni jing lekai. Bat ura Cindra Rawindra ulala ban kamai nyau peu san run. Bat nagaliang ki bowling ka India Muhammad Shami. Ulio ban khur san wicket haga ni jing lekai World Cup benengkong jongu mentau snem arjar ar peu lai. Haga palitit jong ke India ki arngut kirang tit khmat jong ke India ki klemla bani lekai bha haga ni jing lekai. Henry Day haga palitit jong Virat Kohli ke India kalala ban pelim ya ka runs jong ke New Zealand da sau weekend. Haga baga India kalala ban kamai arspa nyau peu sau runs bad hap nri weekend na ki sau peu pra over. Bad haga ni jing lekai King Kohli ulala bani lekai bha haga bau lala ban kamai hadu khandai peu san runs. Bad leng baga ni jing job ke India kalabat ya ka kerdan ke baningkong haga mi ya ken point. Haga jing lekai Premier League hapeng ke Aston Villa Persia ke West Ham. Hapa pai shikare ke jing lekai ke Aston Villa kala job suk da sau lakaway. Bad haga ni ke jing lekai Douglas Lewis ulayo ban tap ar gol nagamenta ke Aston Villa. Bad leng baga ni ke jing job ke Aston Villa kala kiu sya ke kerdan ke basan haga mi iken point. Haga jing lekai League 1 hapeng ke Monaco Persia ke match. Haba pai shikare ke jing lekai ke Monaco kala khuri ke 6 job da ar lakaway. Badia gini ki ar gol jong ke Monaco layo ban tap da gol win haga minit ke basau peu ar bad haga minit ke basan peu san. Bad leng bang ke jing job ke Monaco kala kiu sya ke kerdan ke beningkong haga mi iken point. Haga jing lekai La Liga hapeng ke Barcelona Persia ke Athletic Club. Haba pai syang nang jing lekai ke Barcelona kalala ban pelim salit ya ke Athletic Club dai way lanot. Badia ke si gol jong ke Barcelona layo ban tap da Max Guyu haga minit ke baprapeu. Haga jing lekai Serie A hapeng ki Athletic ken hun barat ba jong ke league ka ken hun ujirut ke AC Milan Persia ke Juventus. Haba pai syang nang jing lekai ke AC Milan nadu ke minit ke basau peu ka haba ni lekai tang si peu ngon. Hadin bau player jongka Malik Thiaw ulayo priang ya ke redkan. Badai haga kelamit kata haga minit ke ban riu peulai ke Juventus layo ban tiap ya ke gol ke benengkong haga ni ke lekai lengbau Locatelli. Badai leng baga ni ke sigol jong ke Juventus kirang lekai jong ke AC Milan ki klemla ban sukuliang hadu bukot ke jing lekai haga baga Juventus kala khur ya ke 6 job syabar nalayeng dai way lanot.